ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillah. Bizge bugün günde elbette sorauşlar ez tugil, urazanı nerse bıza. Nerseler kılırga yaramı uraza vaktında. Etip kitesim kile mübarek Ramazan ayına birinciden elhamdülillah ayak bastık. Uraza tutuda tecrübeli bulmagan, ya ise yangağına kirişken Müslüman kardeşlerimiz de var. Şoňa ko'ra uraza tutunun kagidelerin tagın bir kat iske düşürü artık bulmaz. Menimçe bu bik mühim mesele. Bugün günde kişi urazaga kilip gadi bulgan eybirlerini bilmeyler. Nerseni urazanı bıza, nerseni urazanı bızmay degендей, biz sizin bilen tübendegi 3 türlü iş urazanı bıza şunun turunda silep kitemiz. Bir şak kadar bolsa da rizikni qabıp yutu ol bularga mümkin. Şolay ok. Daru da hem başka türlü maddeler dep aytasi kela. Bir tomchi kadar bolsa da su yutib jiberu yoki daru. Şolay ok urazani buzuvchi amallarga kira yaqinlik qilu. Urazani tutkan kişiге tübendegi işler müstehab, yani maqtavlı ameller bulup sanala. Taң atkanşa kadar, taң atkanşa tünde turup sehar aşav. Bu amelni Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem daimi işleydi. Hem aytaydi Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem tesahharu fe inne fis suhuri baraka. Taң aldından sehar aşağız, çünkü bu vakitte bereket var. Bu hadisni İmam Bukhari rivayet etti. Avuz aşunu sana kaldırmav. Elbette bu müstehab amellerden sanala, hem izgi amellerini arttırırga tırıшу. Bularni kaldırу günah bulmasa da, lakin baribir Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in sünnetin kaldırу, yaraklaşu dip kabul ettiler. Ramazan ayı Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem kübrek Ramazan ayında Kur'an okuydu Cebrail aleyhisselam bilen birge. Hem inde şulay ok bilgenibizçe şehru Ramazanellezî unzile fihil Kur'an. Ramazan ayı ol Kur'an indirilgen ay. Şoňa ko'ra Ramazan ayında kübrek özümizin izgiliklerimizni Kur'an okularımızına tugil anın mağanasına kirişip tefsirin erensek idi dep aytasi kela. Bugün günde elhamdülillah Tataristan Dini Nazarati tarafından şunday motor kelam şerif ma'naviy terjime bastırıldı. Men sizge ana alırga taqdim etem. Anda şundan da bik ma'nalı, bik anlayışlı tilde ol jitkirilgen dep aytasi kela. Ol gadi kişige bik jingil oqarga dep aytasi kela indi. Uraza vaktinde kindizin tümendegi 10 türlü işni kulu bakruh şilteli yaramı işlerge dep aytasi kela. Şunun turunda sileşip kitasi kela sizin bilen faydasız hem edepsiz sözler silev. Uzak vakit munşada yoki duşta yoki su kuyunuda şumup kuyunu yani uzak munşada oturuv yoki duşta yoki su kuyunu uzak etip. Ol tıyıla bizden. Şeriatta hem çünkü su kiru ihtimali var. Kulaktan, burundan hem art dişiginden kirip gitse de su ol urazanı bıza. Şoňa ko'ra andan yirak bulurga kerek. Rizik hem sagız şeynep yürü. Bu diriz gamel tugul. Ol da urazanı bızuga kitirge mümkin. Hem indi birer azıqqa tilini tidirip tatıp qarav. Bu da makruh amellerden, şilteli amellerden sanıla. Avuzdan ubu, iftar kılmışa 2 gün retten uraza tutu. Bizning şeriatta da şulay tıyıla. Avrunun ortaşağın bile turib uraza tutu. Üzüne ziyan salu dep aytasi kela. Bularni bizge ötev
дөрес түгел. Ягъни булардан безгә ераграк булырга тырышырга кирәк. Ураза тоткан кешегә башка 10 төрле әйберләрне үткәрү, башкару ул хәерлерәк һәм дөрес булып санала. Мәсәлән, кай вакытта без малны сатып алабыз, аны бераз генә татып карау ул дөрес булып санала. Һәм инде балага ризыкны шәйнәп бирү тиз арада ул тыелмый дип әйтәсе килә. Күзгә шулай ук сөрмә сөртү, тешләрне паклау, чистарту, кан алдыру, силек салдыру, гысыл кыйну, мунчага кирип тиз генә юынып чыгу һәм шулай ук әйтәсем килә, укол кадауда ул ярый, ләкин аның белән дә бераз саграк булырга кирәк, чөнки аш карынга укол кадау ул кешегә авырлык китерергә мөмкин. Ләкин менә глюкоза кебек әйберләрне кадарга хупланмый. Дөрес түгел. Аннан соң без иртәнге чакта үзебезнең сахар вакытында ният кылган вакытта укылачак дугаларыбызны онытмыйк. Кич белән ифтар кылыр алдыннан 2-3 минут кала без кулыбызны күтәреп иренмичә дугаларыбызны кылсак иде. Аллаһ Тәала шул сөйләгәннәр белән гамәл кылырга язсын, уңышлар сезгә. Аллаһ Тәала кылган изгелекләрне кабуллардан кылып, уразаларыбызны кабуллардан әйләсен. Ассаламу алейкум ва рахматуллаһ.